paling santak napai anak poto kak din tombu. Menembu tade langa-langa bapak. Menembu kak din to adua ka pangeran pada bentuan Rasulullah. Bapak pada kia keng santak nembu. Mangkana lambe pah bede nyanyian sa kak din to. Ibu kaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui anak serta bapaknya. Ya kan engke. Masa bapak tak nyuswagi ada iya? Abengki anak kak dinto dari mbu patapaan sakapinah seekala kombu bekal ngefek dek ke anak boto. Mangkana pah beri nyanyian sa kak dinto tangki si viral TikTok. Il kalam law kana ya'bar al-hanan. Arab parekana. Kuntuul inni bahibbak min zaman. Arubani solawat. Nah apa kasa? Artenda nikah. Seandainya saya ungkapkan perasaanku, niscaya hatiku berisi. Aku mencintaimu sejak dahulu. Pah gabay solawat bina kana mangken. Temaking solawat marin aden pah dikir panika. Nikah bede-bede lembaga ketika dinto beni pun apa? So pa ngarte. Tak salah faham. Engki mon lambe maki bahasa India giring ke solawat bisa. Kaarut bisa contoh-contoh. Gula apan mulai lambe panika. Tumpasi ae yu muskurae tumni da jadi kya sapeni dikae arukon muncana kana si ajar ilmu arut iko cak bahar romal katipun apa je masuk aki ke solawat bisa ya nabi salam salam alaika ya rasul salam salam alaika kan genteng tadi. Aduh mun mangken maki bahasa Madura cek salbut pulan galau sakone cintan tidak direstui pah ngucap langsung sakadin tresna bula bentika ampun tada celena beni karena tak tresna tapi bula paksa ape sakla bentika ongku cek sakit joma lanjut dah iya rekan pah nyanyian dah ya. Aduh, mun reng Madura mangken pada ben India. Ancor putus ben bekal nyanyi. Ate ancor ce sarana iku. Ngabesti ka ben lain nah jek terus sakit. Ada bekton lana. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Jika ada janda kembang boleh saya menikah di sini. Ubur-ubur ikan lele. Mun lebur ngunceng boleh.